yani haya maisha haya, yani zamani Mungu alikuwa na walazimisha watu kufanya kazi yake, lakini sisi sasa hivi sisi ndo tunamlazimisha Mungu kufanya kazi yake, na unakuta tunamlazimisha, tunajibembeleza, lakini Mungu kama vile hataki. Lakini zamani, hebu angalia Limsa Mungu alienda akaliambia, akalilazimisha kanifanyie kazi. Limsa linavikataa. Sitaki kufanya kazi. Mimi sitaki, sijui kuongea. Analilazimisha. Sasa hivi hiyo fursa ya kulazimishwa na Mungu kufanya kazi yake haipo. Tunapambana lakini hakuna. Utaomba usiku kucha, utafunga, utafanyaje, lakini Mungu hataki kukutumia. Okay, mwingine nani? Liona. Hebu angalia Liona Mungu analibembeleza, nalifanyaje, linakimbia, linajiondokea, linasema mwamba, sitaki kazi yako hizo, nina misha zingine, niko busy. Leo hii sisi unatamani Mungu akutumie ufanye kazi vizuri, akupe maupako, akupe manguvu nini, ufanye kazi vizuri, lakini Mungu hana muda kabisa. Yani sasa hivi sisi ndo tunambembeleza, unaomba upate huduma, ufanye kazi. La mwisho Yeremia, Mungu alipambana na Yeremia, kapige kazi yangu Yeremia, kapige kazi, nitakupa upako. Yeremia, mimi ni mdogo, mimi kazi za nini hizo, mimi bado mdogo, bado chali, hizo kazi nazifanya nikizeeka. Sasa mimi hizo vikazi vya nini tena, mimi bado chali junkie. Sasa hebu angalia sisi sasa hivi tunapambana, kama kawaida tunapambana, tunamwomba Mungu atupe huduma, tufanye kazi vizuri, lakini ndio hivyo, hataki. Anatuangalia tu, tunafunga usiku kucha, tunafanyeje, tuna nini, tunaomba, lakini Mungu amejitulilia. Yani siji hataki kututumia. Aisee, tungepata fursa kama ya zamani ya kulazimishwa kufanya kazi. Kuna akina Daudi wanazini, Mungu anaendelea kuwatumia. Sisi sasa hivi yani tunajitahidi tusitende dhambi, lakini Mungu aisee, kwa kweli ya maisha haya, basi watu endelee kufanya hivi. Akitaka kututumia atatutumia, tusikate tamaa basi. Ila tungepata fursa kama ya zamani ya kulazimishwa kufanya kazi hata kama hauvitaki. Unapewa maupako kama yale ya Musa, haujaomba, haujafunga, haujahangaika, Mungu anakutumia tu. Anasema fanya kazi yangu na maupako juu. Ila sasa hivi tunapambana hata dhambi tunaacha kutenda, kwamba tunataka Mungu atutumie, lakini ndio hivyo. Haya basi, sasa tutafanyaje? Ni hivyo.